Var mı? Çıkıp koyarım. Bunu ta 52 min bulattı mı жерде. Bunun da soda oldu da sodanın kızgan жерден tartıp koştum. Satıldı. Kaçaga satıldı buradan? 52 min. 52 minge. Bunu жерде tay satıldı. Жалабат жылқы базар. Ассаламу алейкум достор. Бүгін біз жылқы базар тартып көрсөтөбүз. Алшақ сода олта ва мына? Мына сода олта мына еді? Туғандар Мұрат Жалабат жылқы базарында өте қызып отат Мұраттың басы. 3 адам алып тұр. 3 адам алып тұр ғой? Қанша алып тұр ва? Бірден өтіп отады. Қаншадан алып тұр? Қандай жақсы ба? Қанша қалынды мына? Білесіз бе? Жоқ. 175 алып тұр. Алынды ғой? Алынды 175-ке. Мынада суды бұзап тұр. Gençige, özüm tamam, özüm yine. Мынау бұқалар қанша алдыңыз әке? 57. Әрбір 57 мыңдан болды ғой. Өзінен алып қойын. Мұнаке, туғандар, мынау бұқалар 57 мыңдан болып тұр. Үшөнден 57-тен алдыңыз. Мынау ойларды қаншадан алдыңыз анда? Бұл 80 min so'm. Мынау ойлар 80 мың сомнан болып тұр. Қанша oldu мынау ой? Бұны бүрі алды дейді, бағасын білмейді екен. Мынау ойлар қаншадан болып тұр? Қанша Сода олтауы? Қаншадан? Тұнып қалған, өте тұнған. Ойзаңа марманы сейін. Қаншадан сұрады бе? Ар берем бе? Мынау ойды 90 мыңға сұрады, нақ тоқалды ғой? Тоқалды ғой. Бұны 100 мың, олар 90 сұрады. Мына тоқал 90 мың, мынау 100 мың олатты. Балдар мен Казарма деп қой, казарман. Апшы жинді ойлары деп қой. Казармандан келдіңіз бе? Жақында құтырғаны келеді деп қой. Кетшінде келді ме казармандан? Мынаке казармандан келіп тұр. Казарман жинді ойлары дейді. Екі ойға 197 мың сом дейді. Аза ойлары. Bir koronlukta, bir Öpkö boruna, böreğine, ötüne cevap verin. Bunday da mal batmay turat. Ne dapıldap sırap olmasına siz fikir almadınız. Yok, nasıl uygulan ala diyor. Мына ойды 100 мыңда отат, тарғылды 90 мыңда отат. Балдар еркек екен. Ол жерде сода қыз отат. Содан қызыған жеріне тартып көрсетемазар. Allah verin. Mandıraş olma tartı bakalım. Sürdü esine oldu karım. Beres bir 190 bin so'm. Aka bir onda aytib olsam alsam dedi. Aytımı 110 veren tartı. 100 tart kazan sana. Ya atınız kim dediniz? Kazanmam kayas baka. Günce aka beres mi? Aka onda bir aytınsanız boptu buncha qo'shib berdim. Aka ben aytım boyunca yıkayın içinde tuvat. 80'de sırtında kızmayı berip oturmuş. Мұны қанша қалдыңыз? 57. Мынау 57 мың болды. Бұнысы че? 76. Мұнысы 76, нарқынсы 57 мың болып тұр. Мына ойлардың содасы қызыды. Мына ойлар қаншадан болды мына сан ойлар? Satırlık. Sen atlamış açılmaz. Nasıl? Kazarmanda gelen oylar var. Kaç oldu bunun сан oy? 105 oldu. Bunun сан oy 105 bin oldu. Balası erkek mi? Balası urgaç iken 105 bin oldu. Toksan bin ton. Nasıl? Evet satamam abi. Sen kaçta verdin? Bunu kara oydu 90 bin gezir oradan. Yıllar. Ezgiler biraz rahat mı? Biraz taka.
Aka, boltu qancha o'tib berasiz? O'tgan joyingizda aytib qancha o'tib berasiz? Yo'q, aka, hech kim aytgandan o'tmaymiz aka. O'tgan joyingizda aytib qancha o'tib berasiz? O'tgan joyingizda aytib. Siz molingizni hisob qilsangiz Yok verisiniz hadi Başap yani. Soğukta uyular, giriştiniz. Boş. Başap. Biraz qancha olsa berasiz bunday dangallar bittasini qo'sh. 200 mi qo'sh? Qo'sh ham bor da. Başap. Qo'sh. 100. Buna buqa 66 ming bo'ldi. Buna torpaqlar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi bunalar? Qanchadan bo'ldi torpaqlar? Bu erkek torpaqlar 65 mingdan bo'ldi. Buna uy qancha ming bo'ldi aka? Buna uy 85 ming bo'ldi. Buna buqadagi 85 ming bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga qatnashingizlar. Bundan bu yoqqa mol bozor, jilqi bozor, qo'y bozorlarni qaltirbay tartib ko'rsatamiz. Bura sanuylar qanchadan aldingiz? 102'den. 102 mingdan bo'lib turgan sanuylar. Baldari torpaqlari erkek ekan. Biri urg'ach ekan, biri urg'achi, biri esa erkek ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga qatnashingizlar. Bundan bu yoqqa mol bozor, qo'y bozor, jilqi bozorlar qaltirbay tartib ko'rsatamiz. Bugun 3-avgust. 3-avgust bo'lib qoldimi? 4-3. Buna sol jakta buqalar. Buna uylar qanchadan bo'ldi? Buna uylar 90 mingdan bo'ldi. Aka, sanuyni qancha oldingiz? Satılmadı deb basma aytmadi. Bunisichi? Buna buqalar. Buna sol jakta buqalar. Oho, buna buqani qarag'lar. Ush. O'ta cho'ng buqa kelibdi. Buna buqani qancha qaldingiz aka? Qancha qaldingiz? Çocuğun bin ola degan bular. Ha, mana. Satılmadı deb. Buna cho'ng buqalar satılmadı. Qarasa ketdi, qancha kilogram? Kilogram qanchadan? 280'dan живой веске ketyapti. Vermiyor, Aykal vermiyor. Taqsir. Buna bu qancha oldu? Buna buqa 88 ming bo'libdi. Buna buqalar qancha oldingiz aka? 88. Buna buqalar 88 mingdan bo'libdi. Hozirday. Cho'ng'ayt tartay. Buna buqalar 88 mingdan. Buna buqalar qanchadan bo'ldi? Jigitlar. Bilmayotganmi, jangini berib ketdi. Buqalarni aytmadi. Qanchadan bo'ldi? 75 mingdan bo'ldi deydi. Bunalar qanchadan bo'ldi? Buna buqalar 80 mingdan bo'libdi. Buna bu qancha bo'libdi? Qanday aka? 105 ming bo'libdi. Buna cho'ng bu qancha bo'ldi? Qo'y. Bu 400 ming deb o'tamiz. Buna bu qancha? Buna bu qancha 400 ming bo'libdi. Yo'qani? Yo'q, o'zimda 230 ming bermaydi. Ha, 230 bo'lyapti, bu qani bermayapti. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga qatnashingizlar. Bundan bu yoqqa mol bozor, qo'y bozor, jilqi bozorlar qaltirbay tartib ko'rsatamiz. Qanchadan bo'ldi kamda buqalar? Satılgan yok. Qanchadan so'radi bozor? Pazar. Şu an 300 ge so'radi. Buni 1, 2, 300 mingga so'rabdi. Buni bu qancha bo'ldi? Va bilmaysizmi, cho'ng buqa. Buni olachi. Sizniki qanchada o'tasiz, ha? 120 ming o'tasiz. Bu buqani qanchadan oldilar? Jigitlar. Sotyapti. 4 ta qancha? 90 mingdan. Bu buqa 4 buqani har biri 90 mingdan deyapti. Жалабат мал базары. Мына ол жақта торпақтар, дәші құнажындар, мына ол жақта семіз уйлар, бұл жақта сан уйлар. Азыр шекеден тартып көрсем, каналға қатталып, видеоны ақырынан шейін көріп тұрыңыздар.
Sondan kalma. Bilmiyorum, iki bukasını koyup versin. Kaysını sıra otası aka? Nonu var? Kaç oradan? Kaç adam? 84 milyon. Bunda bu kadar da 84 milyon sıra attı. Bayağı Bu kadar dizilip durat bırak iyileri çok ya. Kaça bu lan? 80 milyon. Bunu 80 bin son deydi. Bunu bu kadar 80 bin son da attı. Bunlar soda altas mı? Kaçtan? Bunu bu kadar tengiz 80. Adam takma. Buna karsanız ne? Mal da tuttum. Üçü o göre 80'den bekler. Tamam bunu şöyle 80 bine bir attı. Ya buna bu kadar kaçta mı tuttum? Satılıp kaydı akşaydı aka. Ha? Satılıp bitti akşaydı. Satıldı. Kaçta satıldı? Bilmem dedi. Bunu bu kadar kaçadan iken? İstekmez be. Kaçadan bir ara? Gittiğimiz yere. 90'dan kalma. Buna bu kadar 90 binden kemi varken. 80 kaç takım kalar bunlar?